Zdravo, ja sam Aleksandra i danas ćemo da pravimo špagete sa gljivama. Za 2 porcije nam je potrebno oko 200 g gljiva, 75 g listića slanine, 2 do 3 češnja bijelog luka, 100 ml slatkog kajmaka. Umjesto kajmaka možete koristiti 200 ml mlijeka pomiješanog sa 5 do 7 g kukuruznog skroba, peršun i oko 140 g špageta. Pržite slaninu na laganoj vatri na malo ulja, tek da vam se malo skupi, bez da vam se uhvate hrskavi rubovi. Dovoljne su vam samo 2 minute. Dodajte bijeli luk te dinstejte još kojih 30 sekundi. Dodajte gljive po želji. Ja sam ovdje koristila lisičarke jer im je sada sezona, ali vi možete da koristite šampinjone ili vrganje. Poklopite i dinstejte uz miješanje nekih 20 minuta. Dodajte špagete koji ste prethodno skuhali u slanoj vodi i lagano promiješajte. Dodajte peršun te slatki kajmak. Isto tako je potrebno da samo malo posolite ovaj sos jer pored toga što vam je slanina slana, gljive i kajmak zahtijevaju tek malo soli. Dovoljan je samo 1 prstohvat soli te prstohvat bibera. Kao što vidite, ja sam na kraju dodala nekoliko kockica gorgonzole. Ovaj korak možete izostaviti ako volite blaže ukuse. Gorgonzola daje pikantnost i jačinu inače blagom i profinjenom ukusu gljiva. Ako vam se moji videi sviđaju, podijelite ih sa svojim prijateljima i prijavite se na moj YouTube kanal jer svake nedelje imamo nove video recepte. I na kraju, naravno, buon appetito!